Bonjour à tous! Tantsika androany, Lelahy Pecto sady malaky tonga. Eo amin'ny 13 à 14 cm taille normale na pénis. Izy velogno tsara zegny. Fa nihinao kofa inférieur à 12 cm ty. Zegny natsointsika hoe pecto. Ny faharetany sperme amizay au moment anao manao va-et-vient eo 7 minutes durée idéale. Izany hoe samy mahazo fafy na vehivavy na lehilahy eo. 4 à 7 minutes acceptable. Izany hoe raha ohatra entre 4 à 7 minutes inao mandeha mbola azo ekena. Fa ninao kofa inférieur à 4 minutes vita 2 ou 3 minutes lasa tsisy lagnazy. Ary anao ko mahazo viavy maivagnivam-bavy de anao fa voasarazagna edy. Izy hanomboka hankafy tsara efa lasa nihinao. Mbola karaha io abilelantinginazy. Donc nihinao kofa pecto mbola latsaka ny 4 minutes koa latsaka. Mampiasa tosika fameno. Raha tsy zay ndray mandeha fa viavy melely aminao fa tsy mipody tsony. Tosika fameno amizay. Viavy baka tsy mitovy amitsika lehilahy. Izany hoe latika tsika io koa tsofotro amin'ny lavaka. Tsy mifidy na nihina omby io, na nihina bengy, na tany malamalama fa atao lavaka. Latsika fo nintsika io. Tsy mandeha raha tsy mampihetsika au moins 10 hormones. Izany hoe mila misy hormone folo farafahakeliny miaraka miasa zay vo ranoporiny viavy mifafy mandeha. Zay antony ninoagna fory hoane kitikitihinao clitoris tadiavinao aiza misy point G. Plus anao magnano raha aby zegny, plus amizay hormone maro miaraka miasa aminazy ao. Igny mampalakilaky ny ranoporinazy mandeha. Regny tosika fameno ataonao raha nihinao pecto sady mbola malaky tonga. Zay mahatonga nihinao 3 minutes fa lasa viavy amin'igny mahigny igny satria mbola tsy ampy folo zegny ny hormone nazy mihetsiky efa lasa nihinao. Mety mbola eo amin'ny 4 à 5 zegny hormone nazy mihetsiky. Anao milely agnatin'ny 7 minutes ary efa tafiditra tsara agnatin'ny durée idéale du rapport sexuel ity. Zay vo viavy zegny mba afapo aminao. Misy viavy manana organisme précoce. Izany hoe tsy ela mandeha ranoporinazy fa tsy maro. Izy io baka tsy miaraka. Éjaculation précoce ho an'ny lehilahy, organisme précoce ho an'ny viavy. Izany hoe rehefa malaky latsaka ninao, ela niny viavy. Fa raha ela ninao, niny viavy amin'igny matetika ary misy nefitra ndimy mizoira izy mandrapahavita lely. Ho anao zay manana latika kely, malaky tonga ka mba tohanana ny be no ela tonga, tongava MP fa zavatra azo tsabona tsara izy io. Satria raha roa io tegna manimba ambiance rehefa milele. Bon, en fin de compte, latikanao koa hely mbola malaky tonga mampiasa tosika fameno. Igny zegny mba mampihetsiky hormone maromaro amina vehivavy mety hampandeha ranonegna anazy. Zay vo izy mba afa-po hely. Fanao pecto na laky tonga tsy nagnano io tosika fameno io afamboara saigninao fa tsy hoisy viavy maty aminao na dia bogosy ary anao. Mais par contre ninao koa lava ela latsaka sady mbola nagnano tosika fameno na viavy efa mananjafy menasenao hisaraka mbola tady hamony tena fo efa zafy ny magnalatady aminazy izy andeha mony tena. Merci. Tem magnaraka arahony pejy Capitaine Lac Ambi. Yes, I.